2020 yılının 1 dekabrında rayonun birleştirilgen büdjetine 342 milyon 153 min so'm o'zimizdan jinola turgan kirimlar toplandı. Şul hesaptan municipal rayon büdjetine 295 milyon 574 min so'm, avul yerlikleri büdjetlerine 46 milyon 579 min so'm. Municipal rayon büdjetinde kirimlerin ödenişi 92% teşkil eden, so'nggi ma'lumotlarga qaraganda 98%, avul yerlikleri büdjetleri kirimler ödenişi şu o'xshirga 97% teşkil etse, bugungi kunga %3%. Strukturada son bulmagan kirimlerinin plan ödenişi %8%. Oldagı slaydda avul yerliklerinin büdjet kirimleri ödenişi ko'rinadi. O'ngay tusda yıllık plan ödegen 10 yerlik, Kızıl zonada 11 aylık normadan tüben ödenişli yerlik ko'rsatiladi. Avul yerliklerinin tüp kirimşi anağı yer hem mülkiyet salımı boyunca bugungi kunga bilishmanni oldagi slaydlarda ko'rgan bo'lamiz. O'zbekiston qaysi ishlari? O'talish 1 dekabrda mülkiyet ham yer salımı boyunca bugungi kunga informatsiya bormadi. Alışıkları ko'rasizmi? Biroq olib qoldirdim. Meni mektab yasaysim bor. Sizni bilan birlikda men aytgan so'zimni tinglaysiz. Buna ko'ra birinchi shuga olsin. Ularimiz bayna siylashdi. Ko'rmasa siyqlarni qarorlarni qavat kirib. Bugun 74% elimdagi qolmaymi? Yavaşmasın. Bunun için gösterisinde. Ara bitirirsenler bırak ağıtmalı. Değerli şu tarih. Rayon ko'lamida solinchi yer bo'yicha 89%, mülkiyet bo'yicha 91%. Avul yerliklarining 3dan 1'inde mülkiyet salımları o'rtacha ko'rsatkichdan tuban jinalgan. Yıl ahırına kadar planını ödep, üsteme kirimler mümkünlüğü buldur maksatından yerliklerge bu tür salımlar borçları boyunca salım inspeksiyasından alınan bilişmeler жеткирилген. Birleştirilgen büdjet çıkımlarının Ne paraylar kalıyor? Orada bu sanları şu gidersin, o başkanı, özel sanları informasiya olsun ama ustalarda informasiya yok. Jiberilden yılın boyunca informasiya başında da var elektron variantta solarız bize. Nalogöden gelgen sayın. Yaramaz yer. Birleştirilgen büdjet çıkımlarının 1 dekabrda bulgan umumi ödenişi 90%, çıkımlarının bölükleri boyunca bilişme slaydda ko'rsatilgan. Yıl ahırına kadar türlü maksatlarga verilgen akçalarının sıfatları oluşta özleştiriu, şulay büdjet hizmetkarlarının hizmet haklarının hem salımların vaktinde eseplep töleip bitiru, kommunal, emniyet, mektep marşrutundagi avtobus hizmetlerine, şulay ma'arif учрежденияларында balalarını toplandırу çıkımlarının tiyişince borçsuz başkarıp çıkıp tüp borçsuz bulup durur. Büdjet prosesi negizlemesi kısalarında komitet oturuşunda karalgan Aktanış municipal rayonunun 2021 yılga 2022 hem 2023 yıllar plan çözme büdjet farazı rayon seveti oturuşunda 1. okuluşta raslanıp rayon gazetesinde bastırıldı. Hem halk kılınavları bozdu. Bugün sizge Aktanış municipal rayonunun 2021 yılga 2022-2023 yıllar plan çözme büdjetin 2. okuluşta karalga taqdim etem. Hem 21 yıl büdjet ko'rsatkichleri bilan tanıştırıp ketem. Büdjetning tüp kiritimleri fizik zatlar kirimine salımı rayonun birleştirilgen büdjetinde varlık kirimlerinin 74%'dan municipal rayon büdjetinde 80% teşkil eder. Plan yılında fizik zatlar kirimlerine salımından kiritimler rayonun birleştirilgen büdjetinde 246 milyon 123 min so'm, şul hesaptan municipal rayon büdjetinde 235 milyon 122 min so'm ko'lamida qabul etildi. Salımның 4%, 11 milyon so'mi avul yerlikleri büdjetlaridan bölündü. Faraz yılından birleştirilgen kirimge birden salım amelden çıkıu rәвешле alımdagi yıl hesapları kaldığı hesabına 1 milyon 584 min so'm ko'lamida planlaştırılan. Municipal rayon büdjetini to'liqlandıruvchi salım salonunun modelleştirilgen sistemaсын qo'llanuga belli rәвештә alınıp turgan salımның kiritimleri 10 milyon 351 min so'm ko'lamida farazlanadi. Birden avul xo'jaligi salımından kiritimler rayonun birleştirilgen büdjetinde 2 milyon 595 min so'm. Şul hesaptan municipal rayonu hem avul yerlikleri büdjetlerinde 50% hesapga alındı. Devlet poşlinisi kiritimleri 1 milyon 662 min, patenttan kiritimler 480 min so'mga beyilenir. Neft produktlarının akcizlarının farazı 29 milyon 900 min so'm. Yer salımı hem fizik zatların mülkiyetlerine salım kiritimleri 19 milyon 542 min hem 5 milyon 918 min so'm ko'lamida beyilenir. Salım stavkalarında o'zgarishlar bo'lmadi.
Файдалы казынмалар чыгаруга салымы 390 мең сум. Birleştirilgen bürcette ikinci türküm salım bulmayan kirimler aldığı yılga 14 milyon 681 min sum, şul hesaptan municipal rayon bürcetinde 14 milyon 646 min, alıcılıklar bürcetlerinde 34 min sum teşkil ettiği kötüler. Bu türkümde en kulemlisi jir arendasına kirimler 12 milyon 25 min sum kuleminde farazlanan. Tabiat aylıklarından faydalanğanda alıngan töleveleri 424 min sum kuleminde planlaştırılan. Neticede 2021 yılda birleştirilgen büdjette planlaştırılgan özümüzde jitnala turgan kirimlerinin kulemi 333 milyon 226 min sum teşkil etecek. Barlık kirimlerinin 37%. Şul hesaptan municipal rayon büdjeti boyunca 295 milyon 433 min sum, alıcılıklar büdjeti boyunca 37 milyon 792 min sum. Üçüncü türküm kirimler Respublika büdjetinden özünün subyektlarına teyişli maksatlarına bölünüp verilen büdjetara transferler. Onların kulemi 573 milyon 985 min sum teşkil edecek. Şul hesaptan alıcılıklarına bölünüp verilen dotatsiyalar, subsidiyalar kulemi 87 milyon 974 min sum. Şulay harbi hizmetke alınmışlarının birinci hesabın temin etü için subvensiyalar 2 milyon 499 min sum. Dolayımında rayonun birleştirilgen büdjetinde barlık kirimler 907 milyon 211 min sum teşkil edecek. Şul hesaptan municipal rayon büdjeti farazları 871 milyon 43 min sum, alıcılıkları büdjetleri 128 milyon 265 min sum. Alımдағы yılga kabul etilgen büdjet bilen çalıştırganda, kelesi yılga bu ko'rsatkichlar birleştirilgen büdjet boyunca 7%, yani 59 milyon 694 min sumga artar. Büdjetning шығындар өлçü. Birinci umum devlet meseleleri bölümüne шығынlar 73 milyon 947 min sum ko'lamida bölündü. Municipal rayon büdjeti шығынları 45 milyon 953 min, alıcılıklar büdjetlerinin шығынları 27 milyon 994 min sum teşkil edecek. Birleştirilgen büdjetinin ikinci bölügi harbi hizmetke alınmışlarının birinci hesabını alıp baru için 2 milyon 499 min sumluk шығынlar planlaştırıldı. Milli eminlik hem hukuk saklау işlemdeki bölümünde yangınga karşı turu dispetçerlik hizmeti шығынların finanslauga aldığı yılga 1 milyon 864 min sum belgilendi. Milli iktisat bölümünün ağıl hujalığı bölgüşesinde hayvanlar şehirlerini kesatu hem bitiru, onların davalau, kışık hem hayvanlar için ortak şehirlerden balıkını yaklau şaraların ülkenin uyuşturu için subvensiyalar 1 milyon 654 min sum ko'lamida hesapga alındı. Bu bölümde şulay yollar fonduna 29 milyon 900 min sumluk шығынlar kötüler. Transport Ministrliği bilen municipal rayon arasında kelişu tüzüle, kelişu farazı slaytda көрünə. Bulardan tış, bu bölükte hidrotexnik kurulmalarını safta tutu шығынlarına 192 min sum ko'lamida qaralgan. Turan kommunal xo'jalik bölügi шығынları rayonun birleştirilgen büdjetinde 2021 yılda 36 milyon 781 min sum, şul hesaptan municipal rayon büdjetinde 5 milyon 682 min, alıcılıklar büdjetlerinde 31 milyon 99 min sum ko'lamida teşkil edecek. Aldığı yıllardagi municipal rayon büdjeti шығынları öz içine köp fatırlı yurtlarga kapital remont yasau federal programmасы boyunca rayon büdjetinden finansirованияга 1 milyon 624 min sumni öz içine ala. Bundan tыш 2021 yıl büdjetine ağıl territoriyalarını tutukluk üstürүү boyunca şaralarını amalga aşırуу maksatlarına 4 milyon sum akça bölündü. Şol ravişle program kısalarında жерli büdjetten finansирование өлüşü 58 min sum ko'lamida teşkil edecek. Alıcılıklar büdjetlerinde bu bölükte uramutlarına төлөө шығынlarına ağılдағы hujalık sanı hesabından 8 milyon 101 min, жерliklerin tertipte tutu шығынlarına halk sanı hem жерlikteki ağıl sanı hesabından 3 milyon 80 min, rayon üzerinin yıl aylanası şistartu hem tertipte tutu şaralarına aktanış unitar предприятиесine aktanış yolları hem İTK cemiyetlerine 15 milyon, Aktanış unitar предприятиесine texnik hizmetkarlarına hizmet ko'rsatуу шығынlarına 2 milyon 789 min sum, Aktanış ağılının köp fatırlı yurtların arasında hem parklarda ornaştırılgan video kuzatуу priborlarının işlemlerini temin etүү шығынlarına 571 min, devlet programmaları negizinde жерliklerdagi obyektlarga finansирование yüzünden 800 min sum qaralgan.
Киләсе бүлек әйләнә тирәнен хәлне саклау чыгымнары өчен үзебездә җыйнала торган кертемнәр хисабына 953 мең сум акча бүленәчәк. Экология министрлыгы белән килешү формалаша. Социаль-мәдәни өлкәдә иң зур бүлек мәгариф тармагын финанслауга 577 миллион 834 мең сум күләмендә чыгымнар билгеләнде. Мәгариф учреждениеләрендә бюджет харазы бала санына билгеләнгән нормативка нигезләнеп исәпләнде. Шуннан чыгып, 2021 ел өчен гомуми белем бирүнең дәүләт стандартын гамәлгә ашыруга исәпләнгән субвенция күләме 149 миллион 485 мең сум, мәктәпкәчә белем бирүнең дәүләт стандартын гамәлгә ашыруга исәпләнгән субвенция күләме 55 миллион 786 мең сум тәшкил итәчәк. Шулай ук төп гомуми белем бирү программалары буенча һәркем өчен мөмкин булган һәм түләүсез башлангыч төп һәм урта гомуми белем бирүне, өстәмә белем һәм һәркем өчен мөмкин булган түләүсез мәктәпкәчә белем бирүне оештыруга муниципаль район бюджетына субсидия күләме 176 миллион 569 мең сум тәшкил итәчәк. Мәгариф учреждениеләре мәгълүмати тәэмин итү үзәген финанслаучы субвенция 4 миллион 403 мең сум. Яңа ел бюджетына 2 федераль субвенция өстәле 21 миллион 327 мең сум күләмендә гомуми белем бирүнең дәүләт стандарты кысаларында сыйныф җитәкчелеген тәэмин итүгә субвенция һәм 2 миллион 781 мең сум күләмендә гомуми белем бирү программалары буенча башлангыч сыйныф укучыларын тукландыруны тәэмин итүгә субвенция. Әлеге субвенциягә бәйле булган Татарстан Республикасы бюджетыннан бүленә торган яңа төр субсидия муниципаль гомуми белем бирү оешмаларында башлангыч гомуми белем алучы укучыларны түләүсез кайнар ризык белән тәэмин итүне оештыру чараларына 8 миллион 119 мең сум күләмендә тәшкил итәчәк. Бүгенге көндә район мәгарифендә хезмәт күрсәтүче 26 төп һәм урта гомуми белем бирүче, 2 башлангыч мәктәп бакча, 8 мәктәпкәчә белем бирү учреждениесенә, өстәмә белем бирүче иҗат үзәге һәм сәнгать мәктәпләренә югарыда әйтелгән саннар беренче чиратта тарификация нигезендә хезмәт хакына һәм салымнарына 402 миллион 591 мең сум күләмендә бүленә. Бу чыгымнар мәгариф бүлегенең 88% тәшкил итә. Калган 87 миллион 572 мең сум коммуналь һәм элемтә хезмәте, мәктәп маршрутындагы автобуслар, мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләренең туклану һәм медикаментлар сатып алу чыгымнарына бүленә. Муниципаль район бюджеты чыгымнарында шулай ук 7-нче бүлектәге яшьләр сәясәте 2021 елда 17 миллион 306 мең сум күләмендә планлаштырыла. Бу бүлек яшьләр үзәге, форпост оешмасы эшчәнлеген һәм төрле яшьләр чараларын календарь план нигезендә финанс яктан тәэмин итәчәк. Шулай ук каникул вакытында балаларның ялын оештыруга субсидиялар муниципаль бюджетта 13 миллион 149 мең сум тәшкил итә. Социаль өлкәдә зурлыгы буенча икенче урындагы бүлек мәдәният, кинематография һәм масса күләм мәгълүмат чаралары. Бүлекнең чыгымнарын тәэмин итү өчен берләштергән бюджетта 99 миллион 265 мең сум тәкъдим итә. Шуның эченнән муниципаль район бюджет өлеше 34 миллион 216 мең сум, авыл җирлекләре бюджетлары өлеше 65 миллион 49 мең сум. Әйтелгән саннар эчендә хезмәт хакы фонды 72 миллион 163 мең сум тәшкил итә. Чыгымнарның 73%. Республика бюджетыннан сәламәтлек саклау өлкәсендә муниципаль бюджет өлешенә йогышлы авыруларны кисәтү, аларның таралуын чикләү һәм аларны бетерү максатларында йогышлы авырулар чыганакларында дезинсекция һәм дератизация үткәрү өлешендә башкарыла торган эпидемиягә каршы чаралар уздыру буенча субвенциялар 474 мең сум күләмендә бүленде. Физкультура һәм спорт өлкәсенең чыгымнарын тәэмин итү өчен 58 миллион 874 мең сум тәкъдим ителә. Бу бүлек 2 спорт мәктәбенең эшчәнлеге һәм чаралар чыгымнарын, шулай ук район башкарма комитеты бүлегенең спорт чараларын календарь план нигезендә финанс өлешен тәэмин итәчәк. Социаль сәясәт бүлегендә районда исәпләнгән 25 мәктәп укучыларын тукландыру өчен финанс чыгымнары 2 миллион 781 мең сум күләмендә фаразлана. Бу сумма мәктәп яшендәге бала санына карап көнгә 8 сум 3 тиен исәбеннән бүленә. Агымдагы елдан инфляция дәрәҗәсендә 4%-ка арта. Шулай ук бу бүлектә районда исәптә торган
40 мәктәпкәчә белем бирү учреждениеларының ата-ана түләүләренә компенсация чыгымнары 9 миллион 128 мең сум, опекун гаиләләргә түләү өчен субвенциялар 11 миллион 65 мең сум күләмендә финанслау күздә тотыла. Соңгы бүлекне алган бюджетара трансфертлар муниципаль район бюджетында 87 миллион 974 мең сум, авыл җирлекләре бюджетларында 1 миллион 624 мең сум тәшкил итәчәк. Бу бүлек аша муниципаль район бюджеты һәм авыл җирлекләре бюджеты аралары көйләнәчәк. Хөрмәтле депутатлар, тулайым алганда 2021 елга берләштерелгән бюджетның гомуми керемнәре һәм чыгымнары 907 миллион 211 мең сум күләмендә бәяләнә. Муниципаль район бюджеты буенча керемнәр һәм чыгымнар 871 миллион 43 мең сум күләмендә дефицитсыз кабул итәргә тәкъдим ителә. Авыл җирлекләре бюджетларының гомуми күрсәткече 128 миллион 265 мең сум. 2022-2023 еллар план чорына берләштерелгән бюджетның гомуми керемнәре һәм чыгымнары 910 миллион 506 һәм 917 миллион 903 мең сумнарда көтелә. Муниципаль район бюджеты буенча керемнәр һәм чыгымнар 2022 елда 873 миллион 594 мең, 2023 елда 880 миллион 273 мең сум күләмендә дефицитсыз кабул итәргә тәкъдим ителә. Авыл җирлекләре бюджетларының гомуми күрсәткече 2022 елда 128 миллион 172 мең, 2023 елда 129 миллион 112 мең сум. Шушы мен хатларга